米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Dadamikan siya kita tu pipafri no kawas ititaanan tu falohai a romiat. Nanay maru itcher no mita ko suar no kawas. Atau maru sapat lama no mita anini a romiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以ulit siwa polo cecai a cefang sakatusa a tusir suasa. U piki ahlingan aku kiso, o pisitaraan aku. U kawas aku kiso, o pitieran aku saat. 诗篇91篇第2节说：你是我的避难所，是我的堡垒，你是我的上帝，我信靠你。Salikakaau yo pasorin ku tamlaw tu tapang i, saay tu kacimaan ku urip, saay kasaan ku fangsaray cuhlal. Nikaw rira, anu maritemoh ita ko masama maanay a karurayan kapatasan a lemak i, saay pilias ku kawas ititaanan. Mitlipod cingda ititaanan saka jiriharay ku urip no mita. 圣经并没有说人若信了主就凡事顺遂，但无论我们遭遇什么样的困境，上帝都不会离弃我们，他看顾我们，使我们的生命得着平安。Mi dolon kita， 我们同心祷告。Tapangau o bigi atingan no orip ako kiso. Mitipod kiso i takwanan i masamamanay a karurayan atau kapatasan at lemak. Nanay, patanateken iso ku faruco ako. Tak saay katalaw kako a kimer ku faruco atau ciri hatai ku faruco. 主啊，你是我的避难所，你在各样的患难和困境中保护我。愿你坚固我的信心，使我无所畏惧，心有平安。Pakani i taramaan nay angangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。